dilak ten maksio pagpiang lungom nak khat na dilak lungom nak tabigan nei ay kan jirmun ni api yak vela kan sini ni kalbi beca adok naka kan siol ko lai uja chun na dilak te hikahin mam thali chik chak to thai jinga dam telong ten ko i betuan naka kal thal si kha sibun dui adok naka kan pastor ni atui 2007 sungi resolution nan to mi nan saruta cucu kado tidak lebih mau cucu do kajumna cucu si kajumna nan tini sana berjen di teh kan pastor sudah mau mandi amani satu menit pasien sudah akan biar lai kan san adong na zong asyam pasi lai api bilo mi festival mi nan rumah tengah anakin atau nan simulo biar sekarang biar tosin festival mi kalau festival mi api bilo mi nan rumah tun nanti lah kita semua nak bernai, kita nak jalan sedang.